إن الحمد لله ونصلي على رسوله الكريم أما بعد Аллах Тағала шексіз мақтаулар болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам салауаттар болсын. Илім алып жатқан же илім алуыны баштаған эже қарындаштарыбызға, байке инелеріңізге ақыл насаатым әрдайым өзіңіздерге дем салып, жана дуадан тіліңіздер бош қалбасын. Қантип? Өзіңіздерге дем салыңыздар. Аузу бикалиматиллахи таммати мин шарри ма халақ. Же ихлас фалақ нас, аятал курси, армия намазынан кейін аятал курсini оқып тұрып өзіңіздерге деп дем салып қойыңыздар. Илим алу өте оор жана қиын жол болғандықтан, жана да шайтанға ең жақпаған жол екен да. Шайтанға ең жақпаған жол болған себептен шайтан сізді азғыруға әрекет қылады. Ошон үчүн өзүңүзгө дем салып жүрүңүз. Жана көп дуа кылыңыз. Робби зидни илма. Робби зидни илма. Аллах Таала Куранда айтат. Айткының Робби зидни илма. О Раббим, мен илимди көбөйткүн. Мен илимди ашыргынын деп дуа кылып туруңуз. Жана да ар бир китепти ачып окуп баштаганда китептин мусаннифине, авторуна 2 рекет намаз окуп, намазыңыздын сообун багыштап коюңуз. Жана Робби яссир ва ла туассир ва таммим бил хайр ва бика настаин я фаттах деп дуа менен баштасаңыз, иншаллах ошол китептин аягына чейин жетесиз. Жана Аллах Тааланын каалоосу менен китептин магызын түшүндүрүүгө Аллах Таала сизге тауфик мүмкүнчүлүк берет. Робби яссир ва ла туассир ва таммим бил хайр ва бика настаин я фаттах. Мааниси Робби яссир, о Раббим, бул ишти мага жеңил кылгын. Ва ла туассир, оор кылбагын я Аллах. Ва таммим бил хайр, жакшылык менен бүтүргүнүң. Ва таммим бил хайр ва бика настаин, сенден гана жардам сурайбыз. Я фаттах, о жүрөктөрдү ачуучу, жеңүүчү, кыйынчылыктарды кетирүүчү, жеңилдиктерди алып келүүчү,